asichazeke CEO ukuthi besishito lokuthi kunetindzaba letisematafuleni letisakhulunyiswa. Utaba nesigaba la lesitawufika ekutheni sitawukhuluma ngesingizini hot space stroke Mbabane Highlanders. Indzaba yabo bobabili kusafuna iphethe etafuleni. Kepha lokho bekungeke kubambe umsebenzi lomkhulu kangaka ukuthi uqhubeke. Sitawuqhubeka idraw seyiconduct la siqhubeke siyakhe ifeature. Onke ama decision la ufika kwecala lesitabatisa kutaba ngwe-CEO sathisa umndeni webhola sathise balandzeli ukuthi nayi decision lekhona nyalo impela sonto ithi kudlala bobani akudlali bobani. Nangabe futhi kuyawenteka CEO lo msebenzi wekukhipha lesinqumo ufike impela sonto ingakaphumi. Sichaza lokho ukuthi emaqembu lamabili lekuyisingizini hot space neMbabane Highlanders anenzaba yayo lesetafuleni. Kepha sitabafaka bobabili lapha ebholeni yinye lokusho ukuthi lo donse bona vele utawudlala namunye kubo nase kuphele indzaba lesetafuleni. Nangabe kuyawubita ukuthi kushayele isihlanu indzaba ingakapheli libandla ledlalisako liniketiwe magunya ukuthi lo mdlalo loyo lingawumisa kuze indzaba iphele etafuleni. Sifuna siphume sonke sikwati la khona bachazela abangekho la angabe seseyabuta lomunye uthi ayisekho leni le game lesoyehluleka kuchaza kanona bowukhona. So sicela ukuthi sibambisane kuloko sisenda lo msebenzi lo lesiwendako la. Yalo sitawungena ku draw. I draw yethu itawuqhubeka njengoba solo senda. Sitawukhokha icembu lecala sikhokhe lesibili la tawudlala nalo. Sikhokhe lecala sikhokhe lesibili. Ngeke siwakhe ashone endasi lamacembu. Akashisi ke lamabhola nabanje ngasukuma toweva anormal nje abnormal temperature. Futhi akafakwa ne-vibrator ukuthi a-vibrator lapha ekhasi. Ungasonzela nje nawo toweva akahle. Endike abawadi labo sisi laba labantu abathatha baqala kuwaphatha basha lamabhola sowaniketwe ngfootball association lawa ayaqala ne-conduct i-draw kusho ukuthi atawenta i-draw le-special. Sicela khokha lekucala licembu likubonakala ukuthi lifuna kulona kusonzela kucala. Wabheka iphasi mbabhambo ubuke nje ukuthi kukhokhwe bani ungevamise kumemeda uthi ibukele nje ukuthi kukhokhwe bani ukhona lokuthi licembu lekucala leliphumako insingizini hot space stroke Mbabane Highlanders. Uva kuye ukuthi ungathi uyabakhanuka la uthi ukhona angimathi uthi ujakephi. Ngicela kuthatha licembu lesibili lelitawuvela lithi kunemsumbe Manchester United lo tawudlala nalo lela cembu lela lelitabe liwinile la. Sicela kuthatha lesibili icembu noma umdlalo wesibili sijabule sibe nganeno sitawuvana. Cembu lesibili leliphuma kwebhodweni kuqhuba iMbabane Swallows. Wathula baba. Phuma iMbabane Swallows. iMbabane Swallows itabe idlala nabani ke yona kulomdlalo lo ake sesife ukuthi libhola lelingabanzi lelingashisi lelithi vibrator lithi uphuma abani lapha ekhathini emgodini. Cembu leliphumako Young Buffaloes versus Mbabane Swallows. Mbabane Swallows versus Young Buffaloes. Umdlalo wesithathu sicela ukuthi siwuthole ekhathi ebhodweni. Umdlalo wesithathu lophumako icembu lelidonsiwe bafana beMboyi Malandi Chiefs. Malandi Chiefs. Ngase sibuke ke Malandi Chiefs ukuthi Malandi Chiefs utawupholana nabani kulomdlalo lona lomkhulu kangaka. Bathofuna ukucula idraw masuku lamva kwabakhala abantu. Malandi Chiefs uthola netulu kanye naManzini Seabirds. Manzini Seabirds utawudlala neMalandi Chiefs.
umdlalo lolandzelako nesibuke ukuthi kube ngumdlalo wekugcina ukhomba ukuthi kune Green Mamba. Green Mamba. Green Mamba utawudlala nabani sesibo nakungesiko sicalela phansi. Green Mamba una Moneni Pirates. Green Mamba versus Moneni Pirates. Siyona imidlalo yethu lekuthi namhla sayithola la umdlalo losemkhathini kwesingizi North Space noma ke isingizi North Space stroke Mbabane Highlanders utawudlala nebasetulu kaHho kumsumbe Manchester United. Imbabane Swallows itawudlala neYoung Buffaloes. Kutawuthi Malandi Chiefs adlale kanye naManzinisi Birds bese kuthi iGreen Mamba idlale kanye neMoneni Pirates.